Salibona isidaba esidala lapha ngabe likhona nje beliphile nami futhi ngena kanjalo namhlanje endlini somsakazo. Alabo bayalima abakhulume kabi ngegama lami. Gijima phela mbuyelele betha wazandile salibona moda siporo salibona mokhathana njani yaphila bafowethu. Ngithi endlini somsakazo namhlanje ukuthi ngikwazisa ukuthi angihambe yedwa ngihamba phela le funeral enkulu. Asisa alabo bayalima abakhulume kabi. Ngithi endlini somsakazo ngihamba le Queens and Queens bafowethu funeral enkulu esebenza ngokuzikhandla. Esebenzela umphakathi. Ngithi yona noma kuphi yagijima ifike. Nawekhaya la sengiyabona alamefetisiyo. Ngithi ngihamba lo Nomvelo Ndlovu bafowethu osebenzela phela ifuneral enkulu bafowethu. I-Queens and Queens. Ithi yona mangabe unepolice esikolapsile. Sondela bayakusiza. Ungesabuse ukusondela kuyo ibakusiza bafowethu. Ithi free for quotation i-Queens and Queens bafowethu. Ifuneral enkulu esebenza kunkulu uzikhandla esebenzela umphakathi. Osingabafonela anytime bagijima befika nqamasu wehlele umonakalo bafowethu. Ngiyabona alamefetisiyo usile Ngithi phela ukhumbula ukuthi ongena ngesikhathi esindlini somsakazo kumele abafazi bagijimela phana ku-Facebook page ukuthi kumele abafazi yoku TikTok ukuthi kumele abafazi uyangithola ngikhona. siyabona